Miquel Traver ha aconseguit la medalla de plata en C1 masculí a l'última prova de la Copa del Món d'Eslàlom que ha tingut lloc aquest cap de setmana al Parc del Segre de la Seu d'Urgell. La també membre del Cadí Canoe Kayak, Mònica Dòria, finalment ha obtingut una 5a posició en C1, tot i que en K1 ha aconseguit la medalla de bronze. Andrea Herzog, la vigent campiona del món en C1, s'ha tornat a emportar el títol en aquesta categoria. En masculí, el francès Nicolas Gestin ha estat el primer classificat. I try something different, I try a new boat, and that pay, so it will be... It's like, we don't know if I was fast with this boat, but today it's okay. I'm happy. It was a tricky course. We didn't train it into the training sessions. So yeah, everyone was fighting. It was tricky. I had one touch and some other little mistakes. El campionat ha comptat amb les proves de caiac extrem amb victòria del txec Bojteregger i de la britànica Mallory Franklin. I've been doing extreme a little bit this year, only really took it up this year because of the games last year, and so to kind of slowly get used to it and feel a bit more like I'm getting a gist of how to like attack when you're behind. I started only on the 3 World Cups, so I don't believe now, but it's crazy, I win overall World Cup. La sorpresa del cap de setmana ha estat la no classificació per a la final de Jessica Fox en K1, encara que finalment s'ha tornat a proclamar campiona de la Copa del Món. En la categoria masculina, Jiří Skabek ha confirmat el seu liderat a la competició.